селе Куджук-Эли Бахчисарайского района проживает более 50 крымско-татарских семей. В этом году местные мусульмане, которые долгие годы мечтали о своей мечети, начали ее строительство. Ведь им приходилось собираться на праздничные и коллективные намазы в одной из комнат старого детского сада. Приезжали сюда и мусульмане из соседнего села Яны-Бурлюк. 30 yıl kadar anda kullangan edik o binalarını. O binanı son sattılar, bizlerge çıkarın deyip bizlerini o binadan çıkardılar. Mına çıkarganda yanvarın 6'sı edi. 6'ga 11 cami kurmağa Allah'a şükürler olsun yetiştirdik. Ramazan bayramlarına mına bu özümüzün camimizde yapıp geçirdik. Balaçağa ifak boyuklarının 100 adam namaz ettik. Toğuldu camimiz. Allah'a çoktan çok şükürler olsun. Mına bu camiye cemaatimizden başlayıp yardımdan başladık. Yaxşı sağ olsunlar, iş adamları bir yardım etti. Gerek vaxtında onun için biz Ramazan bayramına yetiştirdik. Новая мечеть в Куджук-Эли расположена в центре села. Ее возвели на участке 30 соток, которые выделили местным мусульманам. Своими силами они выполнили в ней все необходимые строительные работы. Allah'a çoktan şükür bizde usta nelerimiz var koydu. Her şeyini vallahi ne yaptı. Bizge tek yardım materyalga geldi. Hepsini kısmet olsa ballar yaptı. Ben de yapacağımız. Biz şimdi bu dereceye geldik. İçlerini sıladık, patologları var, polun beton yaptık, pencere kapçığı var. Şimdi betonsi yayamız bir palasçık, neçikler, namaz geçiremiz, cuma namazları geçiremiz. Ama bilen 5 rekat namazga bilen imkanımız yok, beton açık. Каждый житель Куджук-Эли стремился внести свой вклад в строительство мечети. Этому долгожданному событию здесь рады были и взрослые, и дети. İsteyerdik camimiz olmağa. Allah'a şükür bu günlerge yetip geldik. Ballarımız östü. Zenat sahibi oldular. Yani hepsi can gönülden bu camini yasamağa yardım ettiler. Biz Özbekistan'da, Tacikistan'da oturganda özümüzün dinimizin joymadık. Bunda da gelip joymasak yaxşı olacak ama onun için bizge cami gerek. Ballarını öğretmek, torunlarını, özlerimizde öğrenmek gerekmiz, bilmegen şeylerimizin. Мы очень рады, что в нашем селе появилась мечеть. Дети очень радовались и приходили со взрослыми помогать. Ждем, когда завершится строительство. Но впереди еще немало строительных работ. Необходимо завершить внутреннюю отделку, провести отопление, электричество, газ, застеклить террасу и огородить территорию мечети. Для этих благих дел местным жителям необходимы большие средства, поэтому они обращаются за помощью ко всем неравнодушным. Mutlaka bir cami koyumuzga bek gerek. Niçin deseniz, dinimiz, tilimiz, urf adetlerimiz saklanmasa, milletimiz yok olacak. Ona saklamak gerek, hürmet etmek gerek, bek yardım gerek. Herkesge kim bizge kol tutsa, yardım etse, bek teşekkür olur edik, bek kuvanır edik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Помочь жителям села Куджук-Эли в строительстве новой мечети можно, перечислив средства по реквизитам, которые вы видите на экране.